avatu so so ni mala vai fa to anga avatu uma me fa ti ele la matio fa to anga a mai so so ni ola to ele to mai fa pito fa to la export authority la men fai la wa mai masin a fai wala ai tanga te fai ngalo ana masin e ta sila wa pa ko fai na so la lima suru e karaso kiria tango tu la kiria ma fai de la fo no le to leu tau nu fa fetai a saina leu tau nu fai rua ise selenga fai talo mua ai sea si to la langa le ma fa fongo tanata wona le va ota to fa nu ora ngalo la tele na le lo sa fa e to promote le tu langa le tu ngalo ai sa what increase ma tu sa o le ya o le tala le no mo mai i le committee fa foi o le tato export authority waleta lia il capenetta torwa feka ole fanua mama sini ya wa mai e ma fai ai na o ila to e el capacity e fai commercial farming ma commercial exporter e be olo ifaf e la tau mai nei eta wala se mea tau sa mai ya ta o te fono o le export authority e ma suia wai waleta lia mana ia la to wa fio especially the export authority ya tu la no le wa ia te mine nei a o ma fo fo umana na tu puna what no what to lo to tono ubai we had to make sure target le mele le wa target ya le fo la to o le riu no le wa ia nei wa le fa ia malo na tu te ave ia fo no fa ia mene ya o fa fita au na pe no ma to fa ia tu ese mena pasia ese mela tu fai le la to ali e pro